Menteri Kampok yang kejala ubala kemen rumbui ulabu ya kathong jong kasnem arajar arpawai ban penklan no ya katanat pulit habaro ke district bat ban tharu ya kilat kilenti ban wanra sakawai ke batalion ha kejala nah ka benta ban penne ya ka syongsuk syongsan bat ban aikam aijam ya kisamla jong kejala. Habayakran matkilat patai kubur, Menteri ulapan pau bakajing penklan yang ketenat pulit kalong ke badan kambha hakajalla kamtam habayoi kajing kenrei jong ki kam snew hakijaka kaput bat hakijaka bomdon pulit. Uang bakatenat pulit kalong ke bakong santam bat kene ketenat kadeban penklan yang ladi habarok kiliang kanang bakan la ban ya kajing syakari ke bajanai yakinong syongshunong. Ulo ongru bakum Menteri unsa thauru mentai kilat kilenti ban wanra sakawai ke batalion ha kejala ke ban plelat ya kejing yok kam yok jam bat banyarap ya ketenat pulit ha ke ban penne ya kejing syongsuk syongsan. Kabaa ha kiliang ka hum pulis te ka bakong san menta kalong ba ngikwa ban pe ka thong junga kalong ba kum ban strengthen ya ki police force jungi habarok ki district mangila ya i ki bon ki jing menta ki new activities ki ba mi ki new development ki ba mi ki new type of crime ki ba ngi mi te ki jing kno ki balai phujai ki mi den ta kada policing kalong ka badan kambha dem ta kumno ban strengthen ya ki ni ki police force kumno ban restructure ka police department in such a way knang ba ka kanam ta than ya ka financial implication ya ka state da ka ba utilize ya kini ki manpower khna ba haki jaka ki badon khamtam ki border area jungi bat saki jaka ki ba empat don police ba kumno bangin la ban sep ya ka state. Kumbalong usembut Menteri Rangba kejala, Menteri Kampok Yingru ulapan pau ya kejing longo ban yoi ya kejing berngem jong kekenhuan king atiar Hinyautrap National Liberation Council ban tombor ya kejing kesem jong u. Kumu Menteri Kampok Ying ulakren syairu ba umrit setia ya kejing berngem jong kekenhuan bat ong bakum munong mi khamat pajba bat Menteri Sorkar unyai ai kejing syakri ke bahok i ke pajba bat ya kejala barok kawai. Menteri ulaong bagi HNLC kamdon hok setia ban berngem yanu bat benrap balada don kanu kakam ke baula le persya ke an ke don ban pensaja ya u. Manga lada berngem menuru ngadai ukhun jong kam khalia ngamdon jaka ban krap ka snong jonga gede nong talang ngaim haslong bat ladai da kiwe ki ar dan jaka re lada berngem briuru dan jaka ban phet ngam dan jaka ban phet manga ki khun ki jonga ngilahe lasan hangne ka dekari jongi ta ngan im hangne bak ngan ya im hangne. Halor kejing terwaya kerenya suk jong kene kekenhuan king atiar Menteri ulapan pau ya kejing longo ban yoi ya kejing kam jong ke HNLC bakala sedang ya kejing terwaya kerenya suk naduk kasnam arajar saw syaka sorkar pedeng. Uloong bakum Menteri unsabut din ya kene kakam bat unsawat ikidau ki ba penslem hakaban penurlong ya kejing ya kerenya suk kabalakon syaka khat nyosnem. HNLC kare masong thu ba kane ke sorkar kumbang kren ki ngaong ba hakal yang jigi ko hum police ngim patip ya kata kaji kren jongki bat ka central government Henry kar kum statement ka ki ong nadu harjar saw kala sedang ka proses manga ngan budden ki kita kumno marba nga kajing kwa jeng ngai kalong ba kajing suk kade ban sinsar hapok kastir kejengi baladon kino ki sok kerdot ki bangi de ban yekren kemau ba tang ha jrong me ngin la ban sol ya ki bro dan ka weru ka bangin la ban sol klem kejengi kren de tang kejengi kren